Hallelujah. Ngwedromo na ngwene wacha wa nikanemono. Onkane bofu ya sanji alo bofu ye lololo. Uchini huwe inye makani nuku yake mbe wale wa onye makani. Meni bishi fe, meni soliami fe, nyuma ajonye fe. Shi dromo na ifio iwo wacha nikanemono. Mwene ochie waba fu bofu asanje mikane mofi waba kane Yesu fomo hisane wangwene ochie nyabanu Yesu fomo hisane numajo nyefe. God bless you all. Last week I couldn't upload anything because I was not well. Thank you all for asking of me, praying for me and praying with me. But God willing, I'm feeling better, so I'm able to read and post. And next week, we will take a break. We are still reading Acts of the Apostles. Next week, we'll take a break. We would read about the birth of Jesus Christ. God bless you all. Bofwe asanji. Ichu nyuma ke pao. Keje klen kuku. Ke ashi kuku niji nehu. Paulo ke sila e Thessalonica. Paulo ke sila cho Amphipoli ke Apollonia ni ameba Thessalonica. Heni yudafoi akpe hiku yole. Ni Paulo te amengo tamoboni fo mole. Ni ke ameya yihi emaleile ahi. Hijomo gbi itenson. Ni chomli ni ke maleile amni sajin chona ake. Ya Kristo le na amane hunu. Nye teshikeje gbohi ate. Ni saa ike. Yesu ne mohisane nimi jajua michon nyele. Eji Kristo le. Nyamete kumeheye. Nyameke amehe pete Paulo ke silahi. La kaino hela bi numebeye shelo ele ate me baba o. Ke ye hie na no bi le mpi fe. Shi efe yudafoi kroko mele atan. Ni ame akpala ni ahitri alo ele atehi fonji nkome amefata amehi ni beni amefe asafu yule ame womanle mnihiwiwi ni ame atua ya sonwele ame mintawa ke ame kpala Paulo ke sila ame ya hamanle shibeni ame na amele ame kpala ya son kenye mimele ateme nkome kete manle onukpa ile ahie ni ame bolo ake meneme ni amechon jen hie ebushile ebabi ene ni yason ehere ameye eshia ni amefe amekun kaisari mlaleno ni ameko ake manche kro ye ni Yesuko ni ameha mambile ke manle mni onukpa ile fe ejija keneke wi moine ni beni amehi sedamuni ye yason keme kroko mele adenle amengme amehi. Keje kuku niji nyuma ke ashi nyuma ke enumo. Paulo ke sila ye Beroia. Nyamrole nyemi mele jie Paulo ke sila gbenyon kete Beroia. Ni bini ameshe jenle. Ame abute yudafo ile akbe hilemni. Shi meneme asuhi. Femeni yo Thessalonica le. Ni amela mehere wie mole ka metwife ni dagbile amekpa ngmalele amli amekọ ake ni bi ne yemni na kainu hewole amete mempi heye hela ye ni yo gbe ke hihu pi sibeni yudafo ni yo Thessalonica le nu ake Paulo ajaje nu mawie mole ye Beroia hunle amebaje hu ya amebawo meile ayi ni ameha amejija keke ni amrole nyemi mele ya jie Paulo gbe ni eya inshona gbe shisila ke Timothy hi Beroia main ni ajie Paulo gbele kelete atinaton ni benishe ame akesila ke Timothy abba enwo oyale ame yimni amete keje kuku ni jinyuma ke pa ke ashi na agbe Paulo ye atini beni Paulo meonsila ke Timothy ye atenile ena ake ejima ni yubo
ke amaganson ni ehaole no hewole eke yuda foi New York be hele ke hela foi nyuma gbe ye shelo ile ke me ni kele pe odagbe ye jerale nole yiyi shinile loe niji epikuru me ke stoa me ile ate me ko me kele tana ni me ko me ke mini pona fu chene ta o ike ni me ko me unke etamomo ni jaji o manse di mawoji aisa ni chon ameke ne jake ijaje Yesu ke shitele isa ni papale ichon ame ni amenwole kete Areopago kojo mohile ni ameke ani oha wale no chomo he ni oyu ohine ejake oha wotoe enu manse saji he wole waminta oshishi wole shi atene bi fe ke boy ni yo jele no ni ehwe amepeji sani hi kugba ke sani toebo ni Paulo yadamo Areopago lete ni ke atame atene bi mi yo ye ni bi family ake eja awo jin pepepe eja ake bi ni mi huwo ni mi kwani ni nyejale mi na afolesha la te ko huni agmaye no ake nyomoni alele no no hiwole moni nyelele ni kele nyejale le no esa ni mi jaju o mi chon ne nyomoni bojele ke mi ni bi fele ejinwe ke shiponu chole eyin sole motui ni akeniji ma amli ni ansa akegbeme aniji jale tamo bokoni no ku fiole le mo ede wala kemumo ke ni fe jo ha gbeme fe ni lakome ekebogbeme adesai fe ni amehin shipon le fe no ni inoi ni etole ke ameshile heile ahusu ile ekpemni eto momo koni ameta oni mosegbe ake aleno ke amegbubu shile ame analelu chebile ekewote mukumuko tenjeke eja ake emli no wohi kamu ni wochi owohi ni woyoye tamaboni nye dienche nye lala cheme ile ekome hu eke ake shile no eshueji wo hu shike nyumo shueji wole esa ake wosusu ake nyumo sule tamoshika loju ete lo teko igbomoke inga ke edwemu fi lo hiwole beini alele nyumo eku ehie efono shi agbenele ewo gbeme fe ni yo ife kitake amechaki amejui ejake etogbiku nono ni eba chonu ni etoleno ekojoje mu le fe ejalena ni keshi ni tele kejegboyin atenle ma enenomi iha mufem shimbeni amenu boyin ashite hele menkome ye ehefel ni menkome huke wosa wobo owie mo na etwe ekonu ohiwole Paulo shiame shihi komenke amehi pete ehe ni amehe ameye amete menkomenji Dionisio Areopago nyole ke yoko ni achole damarile ke menkro komeni fata amen hallelujah we ichonyuma ke paanyo ke je klen kuku ke ashikuku ni jonyuma ke pao Paulo ye Korinto ni ne asele Paulo je atene ni yin ete Korinto ni ya na yuda fonyoko ni achole Aquila ni afole ye Ponto ke inga Priscilla Aquila je Italia ba echeko eba eja ake Kaisare Claudio efa ake yuda fo ife aji Roma ni Paulo te amenwo ni ake ni ekele fe chuo ni chumo komehi wole eke amehishi ni chuo ni amenu chumo na ejibu femu shida hijo mogbile Paulo ya yuo echome ekpe hele ni bo mode ake echake yuda foi ke hela bile shibeni sila ke Timothy oje Makedonia bale Paulo hie do yewie molehi
ni eye odase veveve cho Yudafo ile ake Yesu ji Kristo le. Shia keni amekun ina ni ameruo musumbo wie mo hiwole ikpala ehi eshue ameno ni eke ame ake nyela abua nyeyite mile soko wula ami keje bene no ke yale mateje majabile anwo keke nejeje ni etenu mojaloko ni achole Titio Yusto ni eshi apete pe hele won shi pe hele onupale ni achole Crispo le ke ewe munle fe henu chole no ameye ni Korinto bi le ateme pi hu ninu wie mole ameye ya baptisi ame ni nyon le nu chole ke Paulo ye ni na amni ake ka shegbe shi mu wie mo no kamu ona eja ake mikebuye ni moko etan ohe ni efembo efonko eja ake miye me pi emanemni ni ehije afiko mekenyoji epa echonu mo wie mole ye amete si beni galio yo amralo ye akayale Yudafo ile kedwe moko meteshiwo Paulo na mekpla lekete kojomo senle hi ameke nune wo meile ayi ni ameshi mlale se amejanu si beni Paulo ba agbele ina pele galio ke Yudafo ile ake Yudafo eji ju ke fosa nikule isa ake mabunyetwe chikeji wie moelo gbe ilo nyemlale isaji kume nile lo lenye die chenye ya kwano eja ake misumu ake mikojo ne kesaji ni eshu amekeje kojo mo senle hi keke ni hela bi ile fe mo pe hela onupa ni achole sostenile ni amejile ya kojo mo senle hi shigalio ebu eneme eko ye kuku ni jinyuma ke paanyo ke ashinyuma ye nyoke ete Paulo kun ese kete Antiochia beni Paulo ehije ngbin plan sele ekenye mime ile ishe ni ebotelelem ni kemi ya Syria ni Priscilla ke Aquila kelete ni eyashe eyeye Kenkia eja ke ewoshi na meba Efeso ni ke amegbalamli yeje ni te pe hele ni ke Yudafo ile ya yi ni beni amekpale fai ake eche ya menwofi ole ekpele shimu eke ameye she eke kejinu mo minsumole makomise mabanyewo eko ni efa keje Efeso beni e akpele ke Kaisaria le ete Jerusalem ni yanga asafule ni yi ete Antiochia ni hije mfio ni nusele eyi eko ni yakpa Galatia ke Frigia shikonji ile ano ewu kaselo ile fe ayiwani keje kuku ni gimi mai enyo ke edwe ke ashina agbe Apollo ye Efeso ke Korinto Yuda nyoko ni achole Apollo ni afole ye Alexandria leba Efeso Apollo ne ina cheni ele malele jubao achonu ne nu chole gbele hini ni ye kan ye mumomni ni eruo ejo Yesu heni ficho che Yohane Baptist mole keke ini ni boy wie mo ke kan ye pe hele shibeni Aquila ke Priscilla nu hele amenwole ke ba amenwo ya mechole nu mogbele ficho agbene itawa ke ya Akaya ewole nyemi mele ngmawulu ameke wukaselo ele anga ni amehirile atu ibeni ebajele ewa me ni echondro mole no ehi eyele babao ejake ekehi wale Yudafo ile ana ye mahi ni kemalele chwa me fan ake Yesu ji Kristo le hallelujah.